Amahe n'amahoro y'Imana abahame inshuti banyuze Afrika araho muherereye hirya no hino ku isi, tunabifuriza umwaka mushya muhire, dore ko habura iminsi mikeya ngo umwaka tusoze dufate undi mushya. Tunabona umwanya wo kubahereza ikaze makuru incamake mu Kinyarwanda nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Mr. Charge Mr. Chaja, we mugiye kubana muri aka kanya. Ikaze makuru incamake mu Kinyarwanda. Amakuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo. Iravuga ko umutwe wa M23 yarashe ku ngabo zayo ikoresheje drone za kamikazi. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashinja inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kurasa ku ngabo zayo zikoresheje drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikazi, ikaba imwe mu mpamvu zikomeza gukubitwa ahababaza. Reka dukomereze ku ibaruwa Angola yandikiye u Rwanda. Angola yatamaje Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibaruwa guverinoma ya Angola yandikiye u Rwanda mu kwezi gushize yerekana ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yari yaremeye kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23 bitandukanye n'ibyo Kinshasa ivuga. Republika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani byokeje Uganda igitutu kubera amagambo ya General Muhozi Kainerugaba. Republika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani byokeje Uganda igitutu nyuma y'amagambo aheruka gutangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo zayo General Muhozi Kainerugaba. Makuru mucamake mu Kinyarwanda reka tuyasoreze kuri ya Ghana. Urukiko rwemeje itegeko rihana abatinganyi. Urukiko rw'ikirenga rwa Ghana rwemeje itegeko rihana abatinganyi babarizwa mu muryango wa LGBTQ nyuma yo gutesha agaciro ubusabe bubiri bwo kurihindura. Ikaze ku makuru arambuye. Amakuru arambuye reka tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iravuga ko umutwe wa M23 yarashe ku ngabo zayo ikoresheje drone za kamikazi. Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashinja inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kurasa ku ngabo zayo ikoresheje drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikazi, ikaba imwe mu mpamvu zikomeje gukubitwa. N'ibyatangajwe na Minisitiri ushinzwe iterambere ry'icyaro Muhindo Nzangi mu kiganiro yaraye agiranye n'itangazamakuru. Uyu Minisitiri ubwo yasubizaga ikibazo cy'umwe mu banyamakuru yameye ko FARDC ikomeje kwamburwa na M23 uduce two muri teritwari ya Rubero bitandukanye n'ibyatangajwe n'igisirikare cya Kongo. Zangi yavuze ko kimwe mu bikomeje gutuma M23 yirukansa FARDC ari ugukoresha drone za kamikazi. Yagize ati inyeshyamba za M23 zirakoresha drone za kamikazi mu gupasura imirongo y'ubwirinzi y'ingabo za Kongo, bituma ingabo zabo zisubira inyuma. Nzangi yunzemo ati ingabo zabo zimaze ibyumweru bibiri zigabwaho ibitero n'igisirikare cy'u Rwanda, umutwe wa M23 na AFC muri Rubero ndetse na Warikare. Ingabo zabo kandi mu muhate wazo ukomeye wo kubahiriza umuhate mpuzamahanga zahugiye gusa mu kwirwanaho, zanga kwica ibikubiye mu nama yabereye i Rwanda, ubwo ni muri Angola. Ariko ku munsi wa mbere w'ubushotoranyi umutwe wa M23 yahawe isomo ry'intangarugero. Kugeza ubu ntacyo igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiravuga ku byatangajwe n'uriya mu minisitiri. Icyakora amakuru ataragira uruhande ruyemeza aravuga ko umutwe wa M23 yaba iri gukoresha muri Rubero drone zirasa amasasu zizwi nka quadcopter zimaze igihe zikoreshwa mu ntambara yo muri Ukraine. Angola yatamaje Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaruwa ya guverinoma ya Angola yandikiye u Rwanda mu kwezi gushize irerekana ko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaremeye kujya mu mushyikirano n'uyu mutwe wa M23 bitandukanye n'ibyo Kinshasa ivuga. Iyi baruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Ambateta Antoine yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Olivier Nduhungire yagiye hanze nyuma y'iminsi mike ibiganiro abaperezida Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo bagomba guhuriramo i Rwanda, ubwo ni muri Angola bitabaye. Ibiganiro abakuru b'ibihugu bombi bagombaga guhuriramo ku cyumweru gishize byasubitswe nyuma y'uko u Rwanda rumenye ko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwisubira ku mwanzuro wayo wo kujya mu biganiro n'uyu mutwe wa M23. Kinshasa yireguye ko idashobora kujya mu mishyikirano n'uyu mutwe yita ko ari uw'iterabwoba
vuba kuko ngo ingingo yo kujya mu mishyikirano nawo ari u Rwanda rwayizanye mu biganiro ku munota wa nyuma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter asubiza ibyari byatangajwe na Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagaragaje impamvu 8 zishimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaremeye imishyikirano, zirimo amabaruwa ashimangira Angola isanzwe ari umuhuza mu bibazo bya Kongo n'u Rwanda yagiye yandikirana narwo. Muri ayo mabaruwa harimo iyo kuwa 30 Ugushyingo n'ubundi muri uyu mwaka turimo. Muri ayo mabaruwa Minisitiri Teta Antoine wa Angola yabwiye Nduhungirehe ko Perezida Joao Lourenço yemenyesheje umuvandimwe we Perezida Paul Kagame ko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamenyeshejwe aho u Rwanda ruhagaze ku bijyanye n'ibiganiro n'umutwe wa M23 ndetse no ku bijyanye n'inama y'inyabutatu ya Lourenço, Kagame na Tshisekedi yari yifujwe kuwa 15 Ukuboza muri uyu mwaka. Yakomeje agira ati kuri iyi ngingo Lourenço yatanze amabwiriza yo kumenyesha umuvandimwe we ko uruhande rwa Kongo rwemeye imishyikirano na M23 biciye mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi ndetse no kuba inama y'inyabutatu yaba kuwa 15 Ukuboza. Mu gihe Angola yemeza ko Kongo yari yemeye imishyikirano, ntiharamenyekana icyatumye Tshisekedi n'abantu be bisubira. Ni Tshisekedi ku cyumweru gishize yari yagiye i Rwanda muri Angola, ibyo u Rwanda rwagaragaje nko gushaka urwitwazo kuko hari haciye amasaha menshi amenyeshejwe ko inama we na Perezida Kagame bagombaga gusinyamo amasezerano y'amahoro itakibaye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani byokeje igitutu Uganda kubera amagambo ya General Muhoozi Kainerugaba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani byokeje igitutu Uganda nyuma y'amagambo aheruka gutangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo zayo General Muhoozi Kainerugaba. Kuwa gatatu tariki ya 18 Ugushyingo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Terence Kayikwamba nibwo yahamagaye muri ambasade ya Uganda i Kinshasa asaba ubusobanuro bwari amagambo General Muhoozi Kainerugaba yatangaje. Mu mpera z'iki cyumweru gishize General Muhoozi Kainerugaba abinyujije ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter yatangaje ko guhera mu kwezi gutaha kwa Mutarama azagaba ibitero ku bacancuro b'abazungu bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Muhoozi Kainerugaba wanatangaje ko abacancuro b'abazungu bari Ngoma na Sake bakwiye kuharasirwa kuko n'abanzi ba Afurika. Mbere yo gusiba ubwo butumwa, Kinshasa yasabye Kampala gutanga umucyo ku mpamvu yahisemo gufata uruhande mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mubano w'ibihugu byombi. Ambasaderi Twaha kuwa gatatu ubwo yitabaga umukuru wa diplomasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko igihugu cye nta ruhande kigeze gifata ndetse ko aho Uganda ihagaze kuva iki kibazo cyatangira harazwi. Usibye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani nayo yasabye Uganda ibisobanuro ndetse isaba iki gihugu gusabira imbabazi amagambo General Muhoozi Kainerugaba yayitangajeho. Uyu musirikare yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter, amahomvu ari muri Sudani vuba aha azarangira. Bari abahungu bari mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum, niba batazi intambara icyari cyo bazakimenya. General Muhoozi Kainerugaba mu bundi butumwa yatangaje ko nyuma yuko Donald Trump azaba amaze kugera ku butegetsi nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azatanga umusada bityo ko Khartoum igafatwa. Ati dutegereje umucwezi mugenzi wacu Donald Trump ngo abe perezida, tubifashijwemo nawe tuzafata umujyi wa Khartoum. Ubwo aho ngaho n'ubundi ni muri Sudani. General Muhoozi Kainerugaba ntiyigeze atanga uruhande ahagazeho mu ntambara yo muri Sudani ikomeje gusakiranya ingabo za na leta y'iki gihugu n'umutwe wa Rapid Support Force. Icyakora uyu mutwe niwo ugenzura igice kinini cy'umurwa mukuru w'iki gihugu Khartoum wa Sudani. So ubwa mbere Uganda isabwa ubusobanuro kubera amagambo
magambo y'uriya mugaba mukuru w'ingabo zayo. Mu mwaka ushize ubwo General Muhoozi Kainerugaba yarakiri umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, yatangaje ko ingabo ze zizafata umujyi wa Nairobi mu gihe kitarenze iminsi 3, bituma umwuka uba mubi hagati ya Kenya na Uganda. Icyo gihe byabaye ngombwa ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni asaba imbabazi ku banyakenya. Ibi byatumye umubano w'ibihugu byombi usubira mu buryo. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Ghana. Urukiko rwemeje itegeko rihana abatinganyi. Urukiko rw'ikirenga rwa Ghana rwemeje itegeko rihana abatinganyi babarizwa mu muryango wa LGBTQ nyuma yo gutesha agaciro ubusabe bubiri bwo kurihindura. Abadepite bari bamaze kwemeza itegeko ryiswe itegeko ry'uburenganzira bw'imibonano ndangagaciro z'imiryango muri Gashyantare uyu mwaka. Iri tegeko nubwo ryatewe ubwatsi n'amahanga ryabonye ubufasha bukomeye imbere mu gihugu cya Ghana, igihugu gifite abaturage benshi b'abakristo bafite imyemerere y'ubupfura no gukomera ku ndangagaciro za gikristo. Iri tegeko rishyiri ryateje impaka ndetse rivugwa cyane ku rwego mpuzamahanga kubera uburyo ribangamira uburenganzira bw'aba LGBTQ. Riteganya ibihano bikomeye birimo igifungo kigera ku myaka 3 ku bantu bagaragayeho gukora imibonano mpuzabitsina hagati yabo bahuje ibitsina, ndetse n'imyaka 5 ku bantu bashyigikiye cyangwa bamenyekanishije ibyo bikorwa by'abaryamana bahuje ibitsina. Nubwo aya mategeko akajijwe, umubano w'abana bahuje igitsina usanzwe ubujijwe n'amategeko kuva ku gihe cy'ubukorone. Gusa kugeza ubu nta muntu urakurikiranwaho ibyo byaha muri Ghana, nubwo ivangura rikorerwa abaryamana bahuje igitsina risanzwe rifite imizi muri Ghana. Iri tegeko rizemezwa burundu nyuma yo gushyirwaho umukono na perezida ucyuye igihe Nana Akufo-Addo cyangwa uzamusimbura John Mahama. Akufo wasoje manda ye ya kabiri ku itariki 7 Mutarama yari yatangaje ko azabanza agategeza icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kuri iri tegeko. Mahama watsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu Kuboza yari yaragaragaje ku mugaragaro gushyigikira iri tegeko mu gihe cy'amatora. Iri tegeko rishya ryamaganywe cyane ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane umuryango w'abibumbye n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Avroke Turuka yavuze ko ibikorwa byemeranyijweho by'abantu bakuru ntibikwiye kugirwa ibyaha. Amakuru agaragaza ko ibihugu bigera kuri 60 ku isi, harimo 1/2 cya Afurika, bifite amategeko abuza imibanire y'ababana bahuje ibitsina. Gusa Ghana yakomeje gukurura impaka kubera uburyo iri tegeko rishya ryagura imipaka yo kubuza no guhana ibikorwa by'ababana bahuje ibitsina. Ciao ciao nakagaruka, mwari muri kumwe nanjye Mr. Charger Mr. Charger, naho ubutaha.